Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko nam itayan, Mari Ellen. Ipabunyag mi ni Marcos inton umay abulan, Mare. Ay kat nasaya at ano kasta, Mare. Isu na lang ata kurang pay itimay sa dagiti ninang. Dagiti gagayim yu kun lakay mo ngay, Mare. No okay laang kan ka. Mabalin ka di asikalatan timang kompleto iti listaan mi, Mare. Ay nawaw, sigurado ka di, Mare? Wen, Mare. No okay laang kan ka May saka ka dagiti plano mi nga alaan mi aninang ket. O sige, Mare. Ay na, agyaman launay, Mare. Agyaman taim manugot ka. Iso na lang ang ataawan kwartak, Mare. Si kakit dimot, Mare. Okay laang. At least, kompleto tininang. Okay, adaken ka day Mare. No alaan da kaninang, kayat kulata. Sa di man tinaggapwa mon si ka Ellen, Ay nawaw, nagpakadaak mat kada kayo itay nanang. awan nang go. Naggapuak iti ayanda Marilo. Kinasaritak nga isuntimang kompleto iti listaan dagiti ninang ti apuyo. Anyat ko na ngay, imanuga. Wan, imanugot mat. Isulatan ti inalak, tamano alawas laangan kat saan pa'y akumpleto ti listaan mi. Awan mo't siguro tidakas na ano kumariyam mo ni Marilo. Sa maysa, nasaya at ataot ay jay. Bagay na ti agbalin aninang. Unang awan mo't kwartana. Anyat ko nam, ulit man. Awan nanang, awan ti kayat ko asawon. Ti apuyo ngay, nakaturog ka di pa'y laang. Ay lawa, itay pa'y atasilfon mo ti dumdumuga Marila. Agkit kita ak iti mabalin nga irigalok tatang. Regalaw, para kanay, Para iti anak ko iti bunyag tatang. no kasta, agninang ka. Un tatang, kinasarita nak ni Mari Ellen itay. May saak kadagiti napili da nga agbalin ani nang iti may kadwa nga anak da. Kabailam nga ta ti responsibilidad ti may sa aninang. Ni tatang mo't, kabailak nasaya atak mo't iti panagkunak. At da maisurok iti anak ko iti bunyag tatang. Sa bagay mo't kiti Ay, no da kayo ti saludsudat tatang. Anya nga tatimayat ang mairigalo. Sikaman. Noon ya't pakaanayan ti budget mo, di isulatan. Sanda mo't siguro agpilay. Nakita timpos mo alistaan dagiti ninang ti anak ta. Kat, Api akas jay. ti anyamanan, Yak mo din makita tinagan ni Kumaring Marilo. awanan ata sino kataklakay. Matuloy ka nung nga agawid ni Mari Rosale. Isulatan ti alaan ta. Ay nawaw. Nakisarita ka ken Marilo sa ita ibabawin mo't laan. Di mo kadiam mo abak nang ni Mari Rosale. Wen angam anyang iti mariknamot ni Kumaring Marilo no kastalaan. Mabalin mo't nga inayin mulatan ni Rosale. Sana masapol nga inikat mo ni Marilo. Sobra da nga rudan lakay. Masapol ang maikat ti maysa. Unay kan. Awan masaktan tirik na ni Kumarim no kastalaan. Maawatan namot siguro lakay. Sayang ngamin ni Mari Rosale. Adayo adakkel ti maitulong na iti anak ta no iso ti alaan ta aninang. OFW dayjay lakay. Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. No asino tinailista. Iso tagbalin aninang. Saan ang mabalin na basta sukatamlatan? Anyat makunayo iti daytoy akawas tatang. Bagay mo may anak ka. Mabalin nga ta nga iso ti isuot ko iti bunyag ti anak ni Mari Ellen. Ay wala. Mayat na ita anak ko. Disente akitaan. Naimbag ko nam tadala ko ni Nana suping awag-wag. No kasta,
Wag-wag gayam day ta. Untatang, saan laang amadlaw ta na ilabak na iplantya? Binulod ko ti plantya ni Nana Suping. Tinapatay kita da isuot mo. Untatang, tapno saan anak kababain kadagiti daduma aninang. Sigurado ano sa anak agimatang iti isuot ko, ket siyak to ti kasimplian ijay. Awan rumbang nga pagbainam. Saan ba't nga iti kawas ti pagbasaran? Tinapatay kat amom ti responsibilidad mo kas may sa aninang. Ay natatang, magagara naklaw na yun. First time ko ti agbalin aninang. Madlaw mag. Talaga nga insaganaam. Adda ka di aramidon nyo, nanang? Awan mo't kit day, apay ka day. Da kayo pa'y man ti ibaon ko iti ayan da Marilo? Ay nawaw, apay ijay. Pakibagakin ko na asaan migayam nga alaan aninang ti anak mi. Ah, anyat ko nam. Nasukatanan, nanang. Ni Rosalie tinsukat mi kinkwana. Ay nawaw, apay mo't akasta. Nakasarita mon jay tao. Sa ita, ibabawi mo lang gayam. Nag-text nga rod ni Mari Rosalie, nanang. Nala daw ti text na iso akas jay. Gaputa OFW ni Rosalie, gaputa baknang. Hay basta, mapan kayo iti ayan da Marilo ita. Tapno amuna. Tapno saan ama ilawlawan. Ay saan? Sika tinakisarita kan kwa na. Iso asika ti mapan iti ayanda ita. Saan asyak ti baon mo? Ah, Diyos mo mare. Agyaman naklaunay, Mare. Anyang aminan tinapatid nga ibaga mare. Dirit saan kan amare. Saan kan nga alaan kas ninang. Ay nawaw, apay nga mare. Nag-text ni Mari Rosalie kat naibaga na amatuloy ti panagawid na. Isot na pili mi amang kumplito iti listaan mi. Ah, kasta ka di mare. Uwan Mare, inton maminsan tulatan anya Mare. No kasta ti kunam. Okay lang. Saan mo't amabalin nga ipilit ko ti agninang no saan asyak ti kayat mo. Agyaman naklaunay ta maawatam ti desisyon mi. Wan mare, medyo sabali tirik na ngam anyangay nga rod no dayta ti desisyon. Anak yumat nagbunyag. Saan amabalin asyak tag desisyon. Nay, kunak man no mapan ka iti ayanda kumarim. Saan anatuloy tatang? Itanya gapaw. Inalada ka aninang san ka day. Wan, ngam imbabawi damat tatang. Anya? Imay ni Mari Ellen dito'y balay idi na minsan. Kat adda ka no inalada kasukat ko. Naa. Apay nga kasta. Sapay insaganaam ti bunyag ti anak da. Wan nga rod tatang, ngam awan mo't maaramida. No pampanunutak, okay lang siguro. Awan mo lang agpaiso ti kwartak. Nakurapayak lang amin. Nubaknang ti kayat da. Di saan da ka kuman akin nasarita. Tapno saan mo't amasayang ti oras ken kwartam. Anya ngay nga rod tatang, nalpasan, imbabawidan. Madlaw mo amin. Baknang ti kayat ni Mari Ellen aninang ti anak na. Ay, day ta tinarigat. Talaga a big deal no nakurapay ka. Mapabainan ka pa yan. Jakmat nakita ni Marilo. Ni Mari Rosalie ti addala kay. Ay nawa, di mo't imbakakin ka ano asino ti aday ti listaan kat isudan. Kinasarita ko ni Mari Marilo na ipalawag kumatan amin kang kuana. Nalabos mo't ti kastangog ugalyam. Nalabos mo't nga ibagbagam. Ar-aramidak da ito'y para matlaang iti anak ta. Nubak nang gayam ti kayat mo aninang. Di kalat takuman nakisarita kin ni Marilo. Di ka mo't makaawat. Nakapagsarita kamin kunakmot. Pasensya kan, Mare. Pasensya, awan mo't basol mo kanyak pare Danilo. Pasensya kan, iti naramid ni bakit ko. Ah, dahil ka di? Ay na, maawatak ni bakit mo. Kan may sa, awan mo't laang kwartak. Nakurapayak, iso ahusto laang ti naramid ni bakit mo. Kasta ti bagbagam. Ngamamok ang nasakit para ken ka tinaramid na, Mare. Isula ang tinagdesisyon may papaniti day abanag. Amok matkit di. Nod na ngamin ibagami kininanang. Kat di namot ikas kaso.
Ipilit na, ti kayat na. Di kay madanagan. Awan mo ti sakit tinakam ko kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay no kasta, mare. Ewan gayam. Alaam to'y regalo ko maiti anak yo. Sayang mo't. Awan mo't laang mangusar dito'y. Agpasentro kami iti gayam ko ita, tatang. Ay na, wow. Apay di sentro. Asikaswan mi dagiti papeles mi tapno maka-abroad kami, tatang. Anya, agabrod ka ko na. Wan, tatang. Ipadas mi mamatigasat mi iti abroad. Apay adi mo mo't imbagbaga nga lagayang plano mo agabrod. Wan, taamok adinak palubusan. Sigurado kayo kaday anasing putibusyo dyan. Dayta ti dimi pa'y sigurado, tatang. Ay na, wow. Agabrod kayo, di kayo sigurado. Di kay madanagan. At damot tigayim ko akadwak no bilang. Unang delikado nga road. Awan mapasamak no saan ko nga ipadas, tatang. Sapay la kumata suportaran nyo ti plano. Nagabroad magayam ni Marilaw. Ne, kaano pa'y nanang? Ay nawaw. Di mo amaw ang nagabroad ti gayim maw. Awan mo nga minadakdakamat na nanang. Amangan no na sakit pa ilang tinakam na ka. Anya kumat pagsakitan tinakam na ngay. Nalipatam ka di tinaramid mo kwa na ide. Nagsaritaan mi mo't anasaya at dayjay nanang. Nakisarita akpay iti personal kang kuana. Wan, nakisarita ka iti personal kwa na. Ngam sigurado ang nasaktan di tao. No sika ti adda iti sitwasyon na. Sigurado ang maawatam dayta. Kumusta ti abroad, anak ka? Hay, makabanog, tatang. Dua atawan ko laang ang nag-abroad ijay, kat nagrigat gayam. Awan ti husto nga ina na. Kahit ada ka di pa'y plano mo agsubli dyan? Makitan to man, tatang. Aginanaak pa iti makatawan, tapno makainanamot ti bagi. At niya katano ipadas mo ti agnegosyo. Kasla saan kumot alinya ti agnegosyo, tatang. Pagpanunuta man na imbag, awan mo't dakas no ipadas mo, anak ko. Anya tambom ngay, at dakak mo't akadwa magtrabaho no bilang lang. Mabiit man laang pare Danilo. Ay nao, si kamad gaya mare, at ang masapol mo. Oo, alam day to eh. Ha? Anyat linaon day ta asupot. Chocolate, sabon kanda dumapay. Imported amin. Ah, Para kadagiti ubing. Awan nga minuwayak amapan iti ayan nyo. Iso nga ipaw itkulatan kan ka. ni, agyaman naklaunay mare. Awan na nyaman na pare. Naimbag lang nga at damaramananda. Ay nawaw. Imported mo't asabon kan chocolate gayam ti linaon ti supot. Nangalaan mo't nga ta ni Danilo kadagitoy. Danilo! Danilo! Apay ka day. Nangalaam iti chocolate nga inyawid mo. Ay way, inted ni Marilo da kita. Anya? Ang na parakin ka da kita. Para ka da kiti ubing. No kasta. Nagawid gaya man ti kumarek. Wen, sana nagtikskin kaya. Ang mga no nalipatan na laeng. Mapanaktuman iti ayanda tagsarita kami. Itan niya gapumanan. Alaak aninang ti may katlong anak taa. Naimbag pa, inuman nugot day jay. No kayat mo, katsika kumatimay sa aninang mare. Ay, kwa. Ay, nawaw. Sigurado ka kaditi kasta nga ibagbaga, Mari Ellen. Wen mare, sika ti number 1 iti listaan me. Ay na. Pasensya kan, Mare. Ni, apa yan mare? Sa anak pa'y anak kasagana ng agbalin aninang. Agkita ka laangan iti sa balay. Anya asaan anak kasagana mat nga ibagbagam mare. Kas makitak mat, kat kabaalam mat tan mare. Pasensya kan, Mare. Ngam talaga adyak kayat. O sige, no kasta ti kunam.
Okay laang. Baga anak tulatan no agbaliw ti kapanunutam. Andiya't imbay-imbaga ni Ellen, anak ko. Alaan da ka no aninang ti may katlo nga anak da, tatang. Ay nawa, manain. Wen tatang, kabailak kanumutin ti agninang. Amo na nga men nga dakwartam. Ay, talaga masapul abak nang ti kayat na aninang, tatang. Kahit imanugot ka. Saan, tatang? Jakon kayat ti agbalin aninang. Amangan no inton madamdamakit ibabawi ng tumanen. Isopay ket di apagsakitan tinakam ko. Anya na damag kaw. Saan ka numutan akayat ni Marilo ti agbalin aninang? Ay, saan nga rod nanang? Iso ko matimay sang alaak aninang timay katlo nga anak mi ken Danilo. Ngam di namot kayat. Amom siguro no apay. Ay, nasakit itirik na nanang. Kastamot laang tinarik na idi imbabawim tinagtulagan nyo. Dua atawunan tinapalabas. Ang anyangay nga rod. Si kantumo ngamin, napili ka iti agbalin aninang. Nakisarita ka kenkwana, iti manugot, kalaat ngayon babawim, ta sinukatam iti OFW. Itatanda kwarta na, alaang manin aninang. Nanang. Saan ngamin anasaya at tikas jay, anak ko? Uray asino mo ta, masaktan no kasyay laang. Saan akwarta ti pagbasaram no asino ti alaam aninang? Importante mo laang ti ugali. Ay, nanang. Uray nakurapay no naimbag a tao. Ikit mayaten day jay. Kan maysa. Iso amangala kayo itininang kaninong, wano jay kunada amay kadwa nga inaken amadag iti ubing, tapno adda katulungan nyo amang bagbaga kadakwada. Saan ket atap no adda mangted iti kwarta? Ay, nanang. Angam anya ngay nga road, adda ditan. Iso asapay la kuma, tapagadalam day ta na pasamak, Ellen, anak ko. Ay, nawaw! Sakbay ang makisarita ka, siguradwam akabailam at akdaran. Saan nagaputa na kurapay jay tao kat basta ibabawim latan. No agpili ka itininang, saan laang akwarta ti pagbasaram. Laglagi pam, nga importante matlaang ti ugali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan, Marinile. Saanan ang masapul ang mapanak iji balayaw. Adda masapul mo kanyak, mare. Nakitak ti paluwagan nga impus mo. Ikanak manmet iti islat ko, Mare. Saan basta-basta day jay apaluwagan, mare? Dakkel ti hulog ijay. Amangan no di mo kabailan abayadan, mare. Ay nawaw, amok ti agbayad, Mare. Kan maysa, amangan no day ta apaluwagan ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan. Alamot tan Mare. Kaasyan nak. Talaga akasapulak launay ti kwarta ita, Mare. Di ka madanagan. Ta ikarigatak abayadan, Mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti ited ko kan ka, ah? Okay laang, Mare. Uray islat number 4, wenno number 5. Okay laang kanyak, Mare. Basta saan alas islat, ah.
Adaak mare, good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay mare mimi. Kumusta Jerry Liz ko iti palwagan tayo maray? Awan pa'y mare, ada pa'y may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang payla ang maray. Di mo ka di mauray ti release mo mare? Saan maray? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kumamaray. Agtugaw ka pa'y nga rod, taala ti kwartam. Bakapak pa'y laang nga rod, ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay amaray. At damat laang ang kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo Masapul nga on time, tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun maray, siyak ti makaam mo. Agkapay-kapay nga rod mare, pangururayam kanya. Nakita ti bluebells ngayon tid mo kin Mimay. Apay day jay tatang. Imutang ni Mimiking ka? Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Eya, Wun, saan ko kumanga ikan iti islat? Tama nga no isunto ti pagapaan mi nga gayong. ngem? Ngam na asya na kwa na, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. Nimbag, ano ang bayad mo di tagay mo? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatagpautang ita panawan. Nagatulakit dara sundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamutin akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalag ko kwa na. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamot iti karnay bakit? Pangalaak kumangay. Isungarod asal salud sudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamot iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka kay din. Amangan mo't no nagtaod day ti kalukwan. Sanak amang mangan iti makan ang nagtaod iti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, tama sigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karne a makitkitam. Siguradum lang. Tanog sakit ti tiyan ko. Amuon. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam ag sakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, daychay. Ay nawaw, naranaak pa'y laang mat dito'y paradaan. Agin si Silpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka, si kadayta, Mari Mimi. Ha? Ihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mara. Nalipatam samutan. Ayunan niya. Apay dayjay, nalipatak mga agpayson, Mare. Itad mo nga rudin ita, taag sweldo mat ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No, okay laang kan ka. Isin ko iti Gcash mo, Mare. Mabalin mo't nga itad mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita. Ngam ada karga ti Gcash ko, Mare. Isin kunto kang katihulog ko. Kaano nga rod ama isand mo? Amangan no pagurayon na kiti awan Si kaki di mo, Mare. Isin ko mo laang. Awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ama kaawidak. Siguradwam laang ama isand mo, Mare. Urayak ka. Nay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo dayje amari Mimi tatang. Eh, nawaw. Apa ni Mime? Wen ata di namutin malagip ti hulog na. Hanya. Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat na ibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. Tiksam Ado ti text ko ken kwa na. Ngam di na pulos replyan tatang. Ay, sakla ti mauma. Talaga nga ipost ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Dahil tati di mo arabay din anak ko. Ang mga no si kapay ti idarom na. Kasano mga men? Kaslawan bibiyang na. Ay, awanan. Siyak tumanon ti mang back up iti hulog na kuma. Ne, maging impake kan samay. Makitkitam lang nga rodan. Agsaludsod ka pa'y laang. Ay nawaw. Sa dino ti papanam aya. Agawidak pa'y man iti lugar dananang kentatang. Apay mo ta di mo yung bagbaga kanyak. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, ada parikot mo. Awan mo di Kaya't ko laang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo't dito'y balay. Sabali latamet no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Si kapay laang ti makaamo iti garden
Kaano agsubli kaya? Amangan mo't no, mabulanan kay Jay. Depende Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kaano nga ron agbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak amarabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin ka maray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay nawaw, di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin ka nga agbakasyon iti lugar da. Ay nawaw. Diyak amo ti may papan iti da ita, Manong. Sapay manu ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din Ita, di na matin malagip ti agbayad. Ay, una yun day dya tao. Sapay di na imbagan o kaano agawid. Ay, ano saklatan ang urayan, Manong? Anyangay nga rod. Nagturid asim mali iti paluwagan. Kat amunang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay ti cash ko na nangamin idi, Manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no agawid mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man, Nana Susan. Nay, sa dinut nagapwam aya. Iti ayan da Manong Fabian, Nana. Singirak ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay, wan. Nagbiyahe, idi pa'y may sangal daw. Adda utang na kun kaya. Adda utang na iti paluwagan mi, Nana. Anya, ay, sakit diti ma-stress nga agsingir, Nana. Siyak nga min tinang back up iti hulog na kuma. Ay, tawagam wano saan i-text mo. Di nak matreplyan, Nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay, day taki, day. Talaga narigat tiyag pautang ita panawan. Sika pa yun ti ma-stress nga singer. Ay, nakunayo pa'y, Nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Manu ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamit no adda imbatim akwarta sakbay ang nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Mare. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Mare. Oo, amok rason mo man yung dayta. Ay, maasarak iti kastang ugayam. Siyak pa'y laang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaanong agbayan. Ay, talaga ang nalaing agrason. Naimbagmat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay nawaw, kasubsublim lang. Ngam dramaan nak matadagos. Adan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Nadepresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay wan, niya utang mo iti paluwagan niyo. Ay, awanan. Ang mga nudyak makontrol ti bagay Ket, mabagtit ka may. Kasjay mo day jay lakay. No saan ang masigod ti depression, kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tilay bagbagam may. Agim di depress ka manditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man, Nana. Anyat gatangam. May sabalkot at tinapay no adda. Ay nawaw. Apay akas tamot ti boses mo. Naan ano ka? Nadepresak nga rod, Nana. Anyat ko nam. Nadepres ka. Wan, kasano mo ngamin ni Marinele. Singer a singer. Saan ang makauray? Ay, kat bayadam nga binati utang mo iti paluwagan niyaw. Ay, awanan, Nana. No saan ang maagapan ti depression ko. Ang mga numabagtita ko na talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinile. Anya! Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, Nana. Ay, won! Adamot, gimatang iti tinapay iti kalman.
Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na nakit na depress ka na ugapukan ka. Anya tintex mo kan kwa na aya. No saan amasigod ti depression ko. Amangan numabagtitak ko na napay kanya. Ha? Day tamanan ti rason na. Na-depress ka numanan. Sumati ko na. Rason na lang ang day tanana. Awan karbangan na ama depress. Isukit din ti ma-depress. Kat iso ti adat raso na. Ay kalukwan. Adda ak tagsingirak mare. Pangasim amare. Ay nawaw. Anya manen adrama dayta. Ha? Ada depression ko mare. Singir kan tumo ngamin asingir. Dinadaal mo ti mental health ko. Na! Basol ko pa'y ita. Kontrolom ta boses mo ta nakababain no mga dagiti kaaruba may. Ay saan man asyak ti drama ang makas na? Agbayad kakit din iti utang mo. Sika ti makagapo no apay ana depresak mare. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada ana depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay kalukwan. Maawatan na kumaa mare. Ay kalukwan ti kas na. Da kayo ti adat raso na. Ita, da kayo ti ma-depress. Ha? Da kami himat ngay ang nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid jo. Awanay, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagtitaksan na talaga. Na, sikapay lang ti mabagtik. Ay nawaw. Anya nga ro ti aramidag. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasay. Pagbalinin nyo matin arason dito depression oray san apod no ana depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Ken may sa, apay ana depress kayo. Ket da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro din amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San ala saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsirda, ibagayo ana depress kayo. Ay naapaw, di yu panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di mutlag. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpadoktor ka day? Oo, mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di a depression. Iso pa hilaang mati ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga ro din amang kasingir ka no kasta? Singirik lata. Saan ang mabalin nga itarayan na ti utang na iti day di a paluwagan mi tatang? Uy, nangim no mabagtit nga eh. Oho, agin-agin lang day jay. Kasano akmat nga eh. Mais-stress akong iti kasi singir kan kwa na. Imunakit din ana depress ngam iti siya. Kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko mare. Nasaya at mat na panunot mo mare. Danda ni ma-depress akmat kun ka. Pasensya kan amare. Agbayad ka ngamin tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason ana depress kayo. Da kayo lang aroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang matya da karbangan na ama depress kuno. Ay una yun. Saanen mare? Bidot ko day jay. Liklikam ngamin ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa'y kat nalakakagayam ama depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan day jay nana. Anya, Kun kunakla ang day jay. ay nawaw. Sana nasaya at ti agul-ulbod. Kahit binayada mo ti udim iti paluwagan niyaw. Nalpasan nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan nasaya at nga ibagayo depress kayaw no agsingiran tinakautangan niyaw. Saanen ang maulit nana? Husto nga minanday ta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti ma-depress? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan day ta depression. Tano ma-depress ka nga agpaiso. Ay awanan Uwan nana, saanen ang maulit?
nga aramidem ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takderan. Iti kasta kat saan kanto ang ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.